Kepala Anumerta NRP 211500214104 Jabatan Kesatuan Baton Daring 1 Romawi Daring B Daring 305 Daring 17 Daring 1 Daring Kostrat Yoni PR 305 Kostrat untuk diupacarakan secara militer. Terima kasih. Dengan ini kami terima jenazah almarhum nama Waibertus Sibolon, pangkat Sersan Kepala Anumerta NRP 21150002141094, Jabatan Kesatuan Bintara Peleton 1 B Batalion 305 Brigif 17-1 Kostrat Yonif Dara Rider 305 Kostrat. Maka mulai saat ini pihak keluarga telah menyerahkan jenazah almarhum untuk diupacarakan secara militer. Lapor, upacara bersemayam. Siap, mulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Berangkatan jenazah. Maju. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri.